Thank you, Mom. Amalo at Fafegao. Oilo pehe Ferret Mobilian to have a Wihani, I feel ya. Kihokoa, Kaiwis Square. The honey they get a honey. Amen. Oh, I mind. Here we have the Motu honey. Hallelujah. I said it, yeah. We go for out, never honey, never honey. Amen. Apalagi if you have, mau planiki honey nata. If I don't have hallelujah. Praise God. Amen. Confirma lo, eu vou ver aqui and they offer. And they tell you if I get more. Amen. Praise God. Amen. Koe o tua rerei, ako o tua rerei, mawai te, o family. Amen. Te o whamaro whawhetai ke iki, o mena rare ke hoteina, ke whae rerei, na ne hangao, whanap mai ki maua, ke mamani. Amen. O ki ai pe, ai taimi, o kanaka, ke mamani. Amen. Ko nau whanau ati nau tau, ko koe ni moa. Ka hoko atu. Hallelujah. Koe, ka whenua no ui ai whae. Ka lea whae, ka lea mo ui. Amen? Yes. Hallelujah. Pea whamau e hapau ngare ke otua. Leo mo ko hike atu ai whae, ko ia nau hoko ni nai. Ka pane e hiwa. Na ka whanau kei, o kuke whanau mo pe ke panana naiki. I give it Maria Fae. Amen. Mothers is a word of life. Amen. And by Fae, Maria before I holy. Mothers of Tupupeya. Lost a go of that. But then we pick on my Hawaii, Haka Ahine, or Hoko Yako Fae. Hallelujah. Amen. O obe o pai o tamai ku fakana o fatatau pe ki hono finanga o pe. Ke fai te liha pe o tua. Ko e ningo o e ki taua. Ke fai te liha pe o tua. O na ta hau I ha mea hai e ki o ta ofi mi he ta mo oi. O na ta hau I ha mea whakata hai e ki ke ta fōe ke ta mamahi ai. Han koe whaatai mi ko ia o ku whaapuke ai ho mohoa. Lotu, whanonga, malo e ke maulana. Tau mai whakawhora, whakamalo kia sihova I he mea koto. Amen? Amen. Mea koto pia whawai mo I pia koe mamahi, pe koe fia, whamalo pia. Amen. And God, that's His word. Give thanks to the Lord in everything. Amen. O pikai koe ane pe whamalo, o koe mau, ane koe ane hu, hawe hoa losa ta paki a kia we futa ana lai na kia haku amana kia. I thank God forever. Amen. O ke ko hinga ke ko hiko hawo mai pa ta mai fo fo. Fo malo kia te ya I me a to ape. Fo malo kia si hawa I me a ko hiko to ape mana. Give thanks to the Lord of every living thing. Amen. Hallelujah. Amen. Ai akau mo ui, ai manong mo ui, ai tangata mo ui. Fo malo kia si hawa. Yep. Ikaw pa na ikay si hawa. Whawheta ake siwa ma whae, o whatu ki he whae koto ape. O whatu ki he whae whalamari e koe ni koe whai whekau. Also, she is my auntie, my mother's side. O whao o whatu ki koe he koe sisa. Amen. E manui a ho whanau, na ke siofia, pa na ke whanongo, ki hole o mata o whawhanga. O whaatu ki la lesieri, sa hei kata pe pina pe kia papa, pe whautoto koa kia riu. O whaatu kia te kohe i kosis karaisia. Kai mi lahi ake te me kei sina hau sisai a lesieri. Lesieri is only short time, but my sister, she vacation until the honey boy come back from Ghana. Amen. Amen. Offer the young sister Lisa. Offer get the great Jesus Christ. Love you and love you in Jesus' precious name. Even to Rita, God bless you.
See you, ko ofa for kyoku. Sister-in-law Gwenny, that's my darling. I see you. I go ofa for kyoku ngade. Amen. Tayo ko sa po kyoku ngade ba? Kamay si fa kahela mon ko ba? Paat pa kay mari kamay si. Sige ko ka ba kaya ko ba? Hey, don't say that word. You will click on my mind about your plan. Tayo ko ba si? Oh, I'm sorry. Hallelujah. It's such a joke. I love your brother so much. Amen. Uncle Ofas, I love you, Lacey, and my daughter Leo. These two are mothers too. Amen. I'm looking forward, maybe next year, my daughter or Manu will be the mother. Hallelujah. Soon. Very soon. Praise God. Hallelujah. Pag-ofa maluan, gamaleke o tua. Pag-afa-afa, pag-afa ina sa tanto. Pag-ofa, hindi kinahtamay. Amen. Amen. Kung ito ko, afa-ay ko pag nahtamay, humoto ko, dihanay pa na yung family. Kung fa maluan, kyo ko, dalingi, ko hina, ape, daling gani, mo'y ofe-fini ang mahi breakfast, mo'y sister-in-law gani. Na ipalani, I want my family to give out breakfast if I find a time, I know there's something more I can get my way. If I can get coffee, hallelujah. Amen. I don't know why I can have my way, what is it for a guy, but he knows okay, can my way for a guy, Mama. I may go my way up here. Amen. And I love it when I love it. They get out of me, hope what to get here, see at our service happening. Pag-ufa malok lang maliki pia mooni ko na efai ko avahe pia utalani pe hokoa te fetuta ki pe ke fai fala mali ko ni ke efai fega ka fofa ka pau efai na mali pia tuki ke lava mai no e haina ko hike tau seles frata ya honi pia pau kai ki fega mali fega tamaki pia sai pe te fai pia malanga sama pia fetuta ki pe kweli pia tali lele he fai fekau fa feta ki hallelujah amen o ko iloi o ku kweli le ya me fukolo a ko te he fai ma ta to le ta ina sa ta ya kweli amen ta pa o ka he ki o tuku yo no la mari ke ne vai ma ta to kana ya me fola na le an ki ho hoa ye osko ya mahino ya fai kon ka hai ko ape ke malanga e pe fola me ta no ata pa ki mari ke te au na to ope ai fe fine ko ya ko eseta ke hai e a ko ni kana ta ko eseta te malanga e sa pa fai pa pau no finale e ki te ho ko pe to ta malanga kana ta pa ke te au ale ko ni ai fai ko ni tayo na ko kaya ay fekau ko ya amo te kiai ko osi mahino ya eta mate ya siu ko to ape ya awatu ko kiai ka wele ya ni ai kuini ta ki amo te kiai au kai lotu ya ki siu ko to ape ko au mai kuini ya ko au mai ko ka ta hine ko ka fe fine te maulo te foi mo mau ai te vale a mana ta pa pa me que ta vale a ai kuini mo mo fa e mo ni pe ka pa te mate ai pe mate ai está aí que algo é que tu tá oscilando que tá dando pe ka o que osi Pentecostal people they good with the word with the Bible o kuna ulau pe na ilo que le ai fora we tu be malanga que ai mai ha ta noa ko sia o fa ka ka ya ni pas amen ka tu be ka be me ape aku na me fo ko me ape ko ma na ho fa ka ka o ta noa ka ba pe ta ko ya na aku ma mi he fa e ni na ke to ka nga ya ki no te na lang ya ku ni e na filia también na ta ai aku ni mastai ya ma ba he ya ai querema ai kuini ko ni eseta e hobo ke ta oni hobo ya ko fa e ke bre angala hobo ya ko fa e ta ko e yo sio ke ta ta ko ta hine ko kuini
Koe hoa ai tui. Kanai kena toki mai tau mua koe ai o tua. Singai whae, na kuke hapa nai koe e seta. Mai hapa e ni. E whakamomu ia ia lau mai e. Ia pika mo tui. Na kuke hapa koe e seta. E whakahapa ia koe a whinanga lau mai o tua. Amen? Amen. Nea ma pe koe. Mea. E ke mate ai. Ke aluma mama man ke te koe. Kua ui koe he o tua. Toa holoto. Amen? Pete tamate ai ko hiko e neu. Amen? Pete tangari mare ai, nari mare ai ko hiko e neu. Koe lao e ai pre angaku o si ai. Koe lao e ai parasigo o si ai. Ka ko hiko e ui koe o tuana i te maulunga pe ia. Nai loto toa e seta ia. Toa holoto ngai whae. Whakatoko ai e ki whanau. Ngai tamai. Kautara vou. Pau ki hawhatonga i kua ui koe. Tō mau he ui koe ia. Pia ke hoko ai koe tāpua ki i noi anga ai te. Amen? Na e hoka e seta koe tāpua ki a te hao. Hanga pia o mai e seta kombea ke umoui. Kei ke hanga o mai o kombea ka koe. Mahalo kwa hao wheiwa o ria mai whae e fufua. Ka i hui e tāku koe ni. Moi mahina sapat whae koe ni. That's what is really touched my life. E kusio he mo uia e seta. Nā mo wai ki tāhine, mai to ohake ia ohake, ki e tukunga kui ni. Ia ia kakai ni pa whenga maari e pa ohake na utoi walua he otua, kana utoki ela e na utoi whafo. Rea to otua, ela whafo whai. E seta, taimi pe koe kua ua tua i whia mau he otua ia. Koe mea mana ohake ai koe ki he tuunga koe na, ke whamu i hoku kakai. Mana tu e whenau koe a mo te ki ai. Ka pau te ke longo, ka pau e kai te ke rea, ka pau e kai te ke whaiha mea. Koe mo oni, e whana si o ma whafou mai, ai tāpua ki, ai whamo ui hoku kakai, hono kakai, ia tāke, ka ho koe, e whare hotna mai te mo au. Singai whae, te omia te taura e hapa. Ko e seta koe, ko e seta wana ana. Ko e seta ki taua o ta family. Ko e seta ki taua i kuonga koe ni. Laka, whai ngalea e otua. E taua si hoa ia maa. Taimi pena na ea watu koe ai ta ahene kui ni mohono fwoi tenga langani. Taimi pena a whia kai kui i hai loto o whaka. O whamei whe whaka o tua. Amen? O ka te ri whia ta wea pa kai hai mata mai ai te awara moi whiri me tua. Mai whakaana o whai mai. Amen? Mam saya, o ka te ki whia. Koe hai whakaana o mai lau o whai mai ke te teo whakatau whare loto ni. Koe si hoa na ane hanga o whai ai mea ni. Ko si hoa te ne hanga alasi ai mahi loto. Ko si hoa te ne hanga furi ai mea koe o tai malama heta. Ko si hoa te ne hanga whakai ai ta whia mau. Ko si hoa te ne hanga wei ki taua e seta ke ta whai ha mea maha e. Amen? Ino, oku taha paki a kia te hao. Amen? I know I'm a Esther this days. Amen. To do what He wants me to do. Amen. I know you are Esther these days to do what He wants you to do. Oku ne ui koe, pe ne ui a. Ke ha, e ta whai kono whinanga. Lofa whina ke eki, o ofa ni e tō tahta tō pē, o ofa lahi au puta apito ke o koa. Square, o ofa ke te mai koe. Ane po, nara ke uma o ka mohe. Hoka e tōru, ko whekau hoksani noa mo nephew, mo ki mohe moa, tua me bea whana ai kuki a hoksana i noa ke utoka ngai ia. Kia unofnofo pe I he tō taha, everybody was falling asleep. Kuos I hene o koa he ko mapo te mamai maa lotu hele kota. Pia nofo pe I api tō tōle pao si o mai te hoa na usiku le tō taha hene, nofo pe I tō taha pe I tuka. It was so peaceful, it was so quiet. When I walk out the street and I look at the stars, and I say, thank God. Amen. I don't have a word if I tatawa ke o whai o tua. Si o me o me whetu whakamalo e, me whetu.
Hallelujah. Uhuru. Kay mama, kay mapalongay, kay osyo ko kwa ako sa'yo. Kaya from 20 after, 7 o'clock after 7 this morning, I came back. I tried to wake him up and he was still asleep. And I lay by his side. And I smiled and I said, thank God. Kuwak siya masapat pa. Amen. Kaya ngayon hatay, may ahagay hoa, kaya loto kay malang, mafay maloto. Loto ay hu, may fafita kay kiyo ko fanong katon na tapa. Tabi ko ba, okay, pinili, bihe, awia, may fay fikaw ko na fay loto. Tabi ko ni, ahagay ay ahagay, o na ilo yung kay kiyo ahagay, o na ilo ko ihe, may hao, kasi hao siya ihe, di makasya. Kaya wala na wherever you are, I love you. I love you, Leo. I love you, Sam. And I know I have a lost son, Kima. Okay, if I be a lot. If you have one of your family lost, I never met a loving guy, how quiet. Mama, still pray. Amen. Mama, don't stop praying. Amen. Ako ofan nito tahatope, ofa foki ko hito tang tuhuan ko tama. Kalian kahawat kay kamnang ko niya ofa. Before kasane mo Maria, pag siyo ihe mo faen ko ni Isayone, afra ambe ko hike lava mo tama. Kako hiko mialere o kay how I will say I faen ko ni mialere kuma ofefine mo no hoa. Adiyo mo ya tafafita apike. Amen. Pag-offer kita tahatope. Pia kita final ko to I love you guys with my God bless me and my husband with 4 beautiful grandchildren. Amen. Ayaw toto ay final tangata patota happy ay princess ko ya ma family. Amen. Ayaw ko tatata happy masio yang maki mo po na but I am blessed. Amen. Offer the Tabe, Tanaheki, Otabekina, and happy Mother's Day to everybody. Okay, is the band here? Okay, I'm asking the band, can you Otabe, I for him at no, Kamumi ako luma frafe, I fikaw, right? I fikaw, Pahulu, I just had to say the last name. Amen, for Pahulu, there might be money. Amen. Oh, I'm sorry, Ben. Please sit down. My honey boy is